Bismillahirrahmanirrahim. Газиз din kardeşler, hürmetli millettaşlar. Efirde bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Başkırtistan'daki vekilliginin hem Başkırtistan Tatarları Milli Medeni Muhtariyetinin İhlas programısının bugünkü çıkarılışın başlayız. Hicri 1445 yılının Ramazan ayımız tamamlandı. Bütün İslam dünyası G'id el-Fitr, Uraza gayeten bayram ite. Sizin ihtibarınızga Başkırtistan Dini Nazirati Reisi Müfti Aynur Hazret Birgalin'in Uraza bayramın kutlavın takdim etemiz. Kadirli din kardeşler, kadirli milletteşler, bugün İhlas Mescidi esinen hedi bargıdıla Urada gayeti menen Ramazan ayı tamamlanığı menen izgi künderde, izgi gamellerde, uradalarda, namazlarda, teravihlarda ötken ay tamamlanığı menen kaynar kutlayım kardeşler. Bar izgi gamellerigiz, izgi işlerigiz kabul bulun. Fitr zeketlerigiz Allah Teala tarafından kabul bulun. Hem de o şu izgi işler bizim cennetke kirerge bir sebep bulun. Hem de bu Ramazan ayı dersleri bizi öğrete bir-birimizge merhametli bulurga. Muhtaçlardan, ans ultırgan, hıvhız ultırgan kişilerden hallerine kirge. Kardeşler, bu bizge ders, bu bizge bir hamak, biz bir-birimizi yaratırga tiyişmiz. Hem de her vakit birden bulurga tiyişmiz. Hem de her vakit Allah Teala'nın mağfiretini ıntılırga tiyişmiz. Çünkü Allah Teala ni indigine bulmamakta, ni işlergine işlemekte, bari bir bizi her vakit yarata, her vakit bizi kötü istiğfarlar menen, tevbeler menen, hem de şulay bizi kişilerge karata, ikincilerge karata merhametli bulayık. Hem de gümümen Allah Teala rahmetinde bulayık da hem de kardeşler bulup kalayık. Bayramına selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ağaç bıtağının ışığından bir dua ko'tarildi. Quru ağaç bıtağı yazının bir ertesinde tirilerge tiledi. Lakin tirilu narsa ol bilmeydi. Elikten bilse de oylar ötü sebepli unutkan idi. Cansız hem quru bir şara bıtaq gibi kalgan vakittan soň köp de ötmedi. Biri uyandı, quru butaq ışığında. Gün görüşü can irdi ona kinet. Yağmur bilen yumuşardı, kıyaş bilen yılındı, kızındı bu biri. Jil bilen tın aldı. Birinin pek mühim bir tilagi var idi alarga. Can yağmurda da yok idi. Kıyaşta da, jilde de yok idi. Onlar üzlerinde bulmağını ağaç budağına da bire almadılar. O dualar bilen canlandı. Çünkü ağaç yüzlerce budakları bilen dua edip durdu canlanır için. Yüzlerce budaktan minlerce biriler barlıkka geldiler. Minlerce birinin dualarına kıyaş, bulutlar, jir hem atmosfera amin dediler bir avazdan. Minlerce yeşil birilerinin dualarına yağmur bilen, kıyaş nuru bilen, jil bilen cevap yağdı atnalar devamında. Hem butaklar canlandı göz aldığında. Ağaç canlangan kulların tağda köklerge yöneltti. Yüzlerce butak bilen yine tügül, minlerce kıyaklar bilen galemnin Rabbisine dua kıldılar. Ağaçның özü de bir barlıktan hem galemnin bir tilinden başka bir nersede tügül idi. Ol da yeryüzünün bir kıydığısında galem cihanның tillerinin bir tili idi.
Gajayip bir yaz irtesinde onun işinden tыныш kına bir dua köterildi. Tufrak canlanırga tiledi. Ağaçlarını hem şeşeklerinin kulların köklerge kötertti. Şu vakitte dalalarının, bulunlarının her arşınında minlerce dualar her tarafka yöneldiler. Kıyaş onda yılmaydı. Jil yıraklardan süynüşlü haber getirdi. Ya bir yangırı, ya bir jılısı bilen iksiz şiksiz dualarga cevap geldi. Her yaşın yaşınlağı da bir haberi idi yangırının. Olarga bu cevapını yaratuşысы, Rabbisi jibergen idi. Cevaplarga karşı yana dualar köterildi jirnin her tarafından. Sansız ağaçlar, sansız çiçekler birleşip dua ettiler ayrım ayrım tillerde. Hem birgeleşip zikir ettiler özlerine can biruşine. Dualar okuldu, yeryüzü allı güllü tüsler bilen yılmaydı. Yazның yüzünde kabul bulgan dualar baxitinden yılmayu güzelliği, şerefli kuvaniş hem yuvanış. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya Kur'an-ı Kerim okuy. Eyt, şunысы haktır ki, bendeler bilen barlık jinler birge jilışıp, birsine birsi yerdem itişseler de, Kur'an'a ıhşaş başka kitap maydanga kitire alaşak tügül, degen. Dünya Kur'ansız yaşayılmaz. Çünkü Kur'an'ın inivin bu cihan 5 milyar yıllar şemasında küttü. Allah'ın Hira tağında Cebrail aleyhisselam yardımı bilen Peygamberimizge İkra bismi rabbika ellezî halaka oku ayatı bilen indirile başlagan Kur'an'ı hazırki vakitte milyardlarca kişiler okuy başladı. Göklerde hem yerlerde bulgan barısı da Allah'ını zikir edeler. Dünyada Kur'an okulgaş, korangılık taraldı, cansızlar tirildi, yıldızlar nurlandı. Ol günden başlap bu günge kadar dünya tında almışa anı tınlığınlarga Kur'an'ı okuy. Her zaman yeryüzünün bar taraflarında da milyonlarca kişiler Kur'an'ın sözleri bilen Allah'a şükür ede. Dünyanın bar yağında da Müslümanlar Kur'an'ı en keminde 10 tapkır başından ahırınaşa okup çıkalar. Şuluk vakitte dünya atmosferası Kur'an'ın milyardlarca baskısın tabiatının yüzünde yasay. Hiç arımışa 100 yıllar devamında üzlüksüz Kur'an okuşusu bardır bu dünyanın. Anı tınlağan yıldızlar yılmaya, güller nazlana, galem ona simfoniya bulup üze koşula. Tuktuvsuz eylenişte bulgan dünyamızın Kur'an okuşuların galem üze tınlay, hayran tamaşa edip. Kur'an'ın Allah tarafından indirilgenine ışanmağınlar, özleri bir kitap yazsınlar da onu dünyaya okutsunlar, hem galemlerge tınlatsınlar. Ya ise kitapların ölüm tuşağındaki bir şiirli kişiye okutsunlar da ona tınlatsınlar.
яисә аны ахирәттә булучыларга багышласыннар. Каберләрне һәм кабердән айырмасы булмаган дөньяларны аның белән нурландырсыннар. Яисә бу китап белән тиреләрнең калп һәм рухларына тормыш бирсеннәр. Мәгънәсен белгән һәм белмәгән һәр кешегә, һәр тын алышында аның белән хузур һәм рахат бирсеннәр. Яисә аның белән әүлияләр җитештерсеннәр. Аның белән падишаһларга һәм кулларга, галимнәргә һәм наданнарга бергә дәрес бирсеннәр. Аның белән халыкларны тәрбия итсеннәр. Аның белән җир йөзенә гаделлек таратсыннар. Аның белән ширлеләргә шифа бирсеннәр. Аның белән кешеләргә һәм җеннәргә дөрес юлны күрсәтсеннәр. Аның белән 100 еллар дәвамында кыйтгаларга сылтанлык итсеннәр. Аның белән иң усал халыкларның начар гадәтләрен тиз арада ташлатсыннар. Аның белән иң кыргый милләтләрне мәдәнияткә ирештерсеннәр. Аның белән галәмнең китабын укытсыннар. Аның белән кояшны, айларны, тауларны, диңгезләрне, кышларны, чәчәкләрне сөйләштерсеннәр. Аның белән дөнья һәм ахирәтне бер китапның битләре кебек әйләндереп укытсыннар. Ул китап турында меңнәрчә җилд китап язсыннар һәм аның һәр хәрфеннән бер кыйммәт чыгарсыннар. Аннан соң куллары белән язган китапны китереп 100 миллионнарча кешеләргә яттатсыннар. Миллиардларча кешеләргә гасырлар буена кабат-кабат укытсыннар. Һәм бер хәрфен дә үзгәртмичә аны 100 елларча сакласыннар. Галәмнәр әфәндесенең ничек мөгъҗиза күрсәткәнен 14 гасырдан соң күзләре белән күрергә теләгәннәр, я дөньяны Коръән укыганда тыңласыннар, я мөселман намаз укыганда тамаша итсеннәр. Я булмаса 14 гасыр Коръәннең дәүрләргә укыган фәрманын тыңлатсыннар. Әгәр кулыбыз Мөхәммәдкә индергән Коръәндә бер шигегез бар икән, әйдә, аңа охшаган бер генә сүрә әйтеп карагыз. Аллаһтан башка бөтен булган ярдәмчеләрегезне чакырыгыз, әгәр әйткәнегез дөрес дисәгез. Бакара сүрәсе 23-нче аят. Аллаһ Тәгалә Һиҗри 1445 елның Рамазан айында халкыбызга, милләттәшләребезгә бик күп бәрәкәтләргә ирешергә насыйп әйләде. Рамазан айында әхлаки дәресләребезне, сабырлыгыбызны, алган гыйлемнәребезне Аллаһ Тәгалә дәвамлы итсен. Аллаһ Тәгалә барчабызга да, йортларыбызга, шәһәрләребезгә, ватаныбызга һәм бөтен галәмгә иминлек һәм тынычлык насыйп әйләсен. Шуның белән бүгенге программабыз тамам. Сау булып торыгыз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.